Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi batangaje ko banejejwe no kuba abadepite ba Uganda bagaragaje ubutwari no kudatinya bagatora itegeko riha ububasha inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile. Ni itegeko ryatonzwe ku bwiganze bw'abadepite ba NRM rivuze ko ikivuzo cya Perezida Museveni na Jenerali Muhoozi cyagizwe uko babishakaga. Ubikiri kugibwa impaka muri iki gihugu n'ukumenya niba Dr. Kiza Besige asubizwa mu nkiko za gisirikare akaba ari baburanira ibyaha birimo kugamanira igihugu no kugambirira gukuraho Perezida Museveni akoresheje intwaro. Gusa ari abanyamategeko bahisenguye bavuga ko bidashoboka ko yasubizwa mu nkiko za gisirikare mu gihe hatabonetse ibindi byaha, ariko ngo ntibyabura. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko guverinoma y'u Uganda yatangaje ko icyemezo cyari ngombwa mu nyungu zo gusigasira ubusugire n'umutekano bya Uganda. Umuvugizi w'ingabo muri Uganda Chris Magezi yatangaje ko itegeko rizafasha kurwanya abantu bakoresha intwaro mu buryo bunyuranye n'amategeko, kurwanya ishingwa ry'imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya ubutegetsi bwashyizweho mu nzira ya demokarasi no guhamya ko umutekano wubakiye ku musingi uhamye. Iri tegeko ritegereje kubanza gusinywa na Perezida Museveni rikibona gutangira kubahirizwa. Muri Mutarama uyu mwaka urukiko rw'ikirenga rwari rwategetse ko urubanza rwa Dr. Kiza Besige ukurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranye n'amategeko rusubizwa mu nkiko za gisivile ubwo kumuranisha mu nkiko za gisirikare binyuranye n'itegeko nshinga. Abanenga iri tegeko bavuze ko rizakoreshwa mu kwigizayo abatifuzwa mu mutora ari umwaka utaha. Abatavuga n'ubutegetsi bwa Uganda bagerageje kwanga iri tegeko, ariko ijwi ryabo birangira ribaye rigufiya. Perezida Museveni ashinjwa gukoresha inkiko za gisirikare agamije kwikiza abamurwanya. Hagati aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi yikomeye ikinyamakuru The Telegraph yavuze ko cyamubeshye ko yatangaje ubutumwa bw'ako kanya ashimishijwe n'iyicarubozo ryakorerwaga umurinzi wa Bimanye witwa Dimutwe. Yavuze ko kuva yarabonye ku itangazamakuru mu burengerazuba bw'isi rirajwe ishinga no gushyushya imitwe y'abaturage. Kuri urubuga X Jenerali Muhoozi ati najyaga nkeka ko ubundi inkuru yuzura ari uko buri ruhande ruvuga mu nkuru ruhawe umwanya, none byarahindutse ibinyamakuru mu burengerazuba bw'isi bisigaye bikora inkuru zigamije gushyushya abantu imitwe gusa. Akoresheje inkuru yavuga ko umwana w'umunyagitugu yatangazaga ku kanya iyicarubozo ryakorewe Dimutwe, yabihakanye yavuze ko nta gikorwa na kimwe aratangaza kiri kwa ako kanya cyangwa se reve tweeting mu buzima bwe. Inkuru ya The Telegraph yavuze ko Jenerali Muhoozi umuhungu w'umunyagitugu Museveni ukorera iyicarubozo abatavuga ubutegetsi bwa se yaminuje muri kaminuza ya Sandhurst mu Bwongereza. Nyuma yo kugaruka kuri iyi nkuru yamuvumiraga kuko yaravuga ko imubeshyera ataragira ikintu na kimwe ashyira kuri X kiri kuba ako kanya, yagarutse asa n'uwahinduye imvugo kuri Dimutwe amaze iminsi avuga ko yamushinyaguriye. Ubu yavuze ko ashobora kumugira umurinzi we mu gihe bakunda Muhoozi bamukurikira babyemeza. Nubwo byagaragara nko kujijisha, ariko ubutumwa bwa Jenerali Muhoozi busa n'ubutahindutse ku buryo afata ishyaka ya NUP, kuko yavuze ko nyuma Dimutwe yajyanye muri kave mu nzu ye buhagezweho cyaguranye n'Uwatariyasi Babone nawe ashobora kwisanga aho hantu hakigura unyankore. Icyo kinyamakuru The Telegraph cyavuze ko amagambo Jenerali Muhoozi rwo gushinyagura bato n'ubutegetsi bwa Museveni wayumva yakeka ko avuga n'umusirikare usanzwe, ariko nawe ukwiye kwirengagiza ko avuga n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu kandi n'urwanirwa kuba yasimbura se Museveni ku butegetsi. Ibishimangira ko igihugu cya Uganda gitegetswe ku gitugu cyo ku rwego rwo hejuru. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe icyaka PPRD Joseph Kabila wategetse Kongo imyaka 18 ryatangaje ko bataritabye sena kuwa kabiri byaturutse kuko amategeko yarishwe nkana. Umunyamabanga mukuru w'icyaka Ferdinand Kambere yavuze ko Kabila atari kwitaba sena yamutumije binyuranye n'amategeko. Uyu mugabo yavuze ko cyambere Kabila yatumijwe hagendewe ku biha by'uko ari igoma kandi atarahageze, ndetse ngo zira ko atigeze yamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze kuri ishyaka ryavuze ko biteye agahinda kuba sena yica amategeko nkana ikagendera ku marangamutima kandi hari itegeko rigenga bose ari abategetsi bakuru b'igihugu. Ikinyamakuru cyavuze ko Kabila atagomba kwitaba urwego rutari rwo rutanabifitiye ububasha kumuhamagara. Sena ya Kongo yari yahamagaje Kabila ngo agire icyo avuga ku bucamanza bwa gisirikare busaba ko kurwa ubudahangarwa mugizwe mu rukiko. Hanyuma yo ku rukiko rwakatiwe Augustin Matata Ponyoza ni minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa kumara imyaka 10 akora imirimo y'agahato nyuma yo kumuhamya ibyaha bya ruswa. Kwa kabiri urukiko rw'inderemezo ry'itegeko nshinga muri Kongo rwahamije Matata Ponyo kunyereza imari ya leta ya miliyoni hafi 45 z'amadolari y'Amerika angana na miliyoni 340 z'amanyarwanda afatanije Deogratias Mutombo zari umuyobozi mukuru w'abanki nkuru y'igihugu. Umunyamategeko wunganira Matata yabwiye ibirangamakuru by'Abongereza bitazi ko icyo cyemezo kirimo kurenganya kandi ko gishingiye kuri politike. Amwe muri ayo mafaranga yakuwe mu mushinga muri no guteza imbere ubuhinzi wari ugamije gukemura ikibazo cy'ibiribwa bidahagije cyabaye akarande muri Kongo. Matata yabaye minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa guhera muri 2012 kugeza muri 2016 ku butegetsi bwa Joseph Kabila, ndetse kuri ubu ishyaka ryitwa LGD Leadership Governance pour le Développement. Mbere yo kuba minisitiri w'intebe yabaye minisitiri w'imari kuva 2010 kugeza muri 2012. Muri icyo gihe minisitiri w'imari yashimwe n'ikigega cy'isi cy'imari IMF kubera gushimangira ubukungu bwa Kongo Kinshasa. Deogratias Mutombo hoza ari guverineri nkuru y'igihugu muri Kongo nawe yakatiwe kumara imyaka 5 akora imirimo y'agahato muri iyi dosiye imwe n'Amatata. Mutombo ntacyo yari yatangaza ku mugaragaro kuri iki cyemezo cy'urukiko. Imirimo y'agahato yemewe n'amategeko muri Kongo Kinshasa mu gihe itegetswe n'urukiko ku gihano cyo ku rwego mpanabyaha
ibiro n'amakuru by'abafaransa byatangaje ko abagabo bombi babujijwe gukora akazi ka leta mu gihe cy'imyaka 5 uhereye igihe bazaba barangije igihano cy'imirimo y'agahato. Matata yiyamamaje ahanganye na perezida wa Kongo Tshisekedi uriho kuri ubu matora ya 2023 yimaza kuva mu bikorwa byo kwiyamamaza, ashyigikiwe umukandida perezida Moise Katumbi utavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Matata yakomeje guhakana iki cyaha yahamijwe. Urubanza rwamaze hafi imyaka 4 kuva ikigo cy'igihugu cy'ubugenzuzi ku mari gitangaje mu mwaka wa 2020 ko habaye ubujura mu mushinga mugari ubuhinzi nka Parike Agro Industriel de Bukangaronzo. Ibiro n'amakuru Reuters byatangaje ko umushinga wari umwe mu ishoramari ryo mu buhinzi rinini cyane muri Afurika, ndetse banki ya Afurika yari yiteze ko uzatanga imirimo ku 2022. Uwo mushinga wari ugamije kugoboka abantu miliyoni 28 kuri ubu bugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo kutihaza mu biribwa muri Kongo Kinshasa, igihugu kimaze imyaka irenga 30 kibasiwe n'intambara. Agaseke k'amakuru mu Karere gapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe igipolisi cya Tanzania cyatangiye guhiga bukora abantu bakeka ko barinjira urubuga rwa isi rwa polisi ya Tanzania bagatangaza amakuru biba kugeza ubwo bahise perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu ko yitabye Imana. Kwa kabiri nibwo amakuru amenyekanye abantu batazwi batangaje ubwo butumwa. Igipolisi ivuga ko aya makuru atari cyo cyatangaje, ndetse ngo hatangiye umukoba wo kumenya bababyihishe nyuma. Ibinyamakuru mw'iki gihugu bivuga ko leta ya Tanzania yahagaritse by'agateganyo urubuga nkoranyambaga rwa isi nyuma yo kuri konti ya polisi yinjiriwe n'abataramenyekana, bagatangaza ko perezida Samia Suluhu yapfuye. Ni nyuma y'uko ku cyumweru gishize leta ya Tanzania yirukanye ku butaka bwayo imirimbanyishe yatuze abanyakenya barimo n'uwahoze minisitiri w'ubutabera muri icyo gihugu bari bagiye muri Tanzania gukurikirana urubanza rw'umunyapolitiki Tundu Lissu ukuriye abarwanya leta muri Tanzania. Urubuga Netblocks rwatangaje ko ku itariki 20 ku kwezi abafite internet y'ibigo byose by'itumanaho bikorera muri Tanzania batashobora gukoresha urubuga rwa X nyuma y'ubwo butumwa butangarijwe kuri konti ya polisi y'igihugu. Uretse kubika perezida Samia Suluhu akiriho, kuri konti ya polisi ya Tanzania hatangarijwe n'ubundi butumwa burimo bwatangajwe mu buryo bwa live cyangwa se bukanya mbere y'uko leta yambura abayinjiriye. Polisi ya Tanzania yatangaje ko amakuru yatangajwe urwo rubuga rwa X ari ibinyo gusa kandi kudashobora gutangaza ameze nkayo binyuje mu miyoboro y'itumanaho ryayo. Bikeka ko babitse perezida Samia Suluhu ari abatishimiye ubutumwa bwe aherutse gutangaza nyuma y'uko impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyamategeko bavuye muri Kenya kugira ngo bakurikirane urwo rubanza rw'umunyapolitiki Tundu Lissu akabyanga. Tariki ya 19 Gicurasi perezida Samia Suluhu yatangaje ko ari impirimbanyi zigamije inabi mu karere zishaka kwinjira mu buzima bwite bwa Tanzania, agaragaza ko igihugu cye kitazabemera gukora ibyo bishakiye nk'uko babigenza iwabo. Ikinyamakuru Destiny cyo muri Kenya cyatangaje ko izo mpirimbanyi z'abanyakenya zahenyira ntarengwa y'amasaha 24 perezida Samia Suluhu ko yarekuye mwenewabo Boniface Mwangi, impirimbanyi y'umunyakenya yafatwa mu yo muri Uganda yitwa Agaseke. Icyo kinyamakuru cyo muri Kenya cyavuze ko izi mpirimbanyi zavuze ko niba mu masaha 24 perezida Samia Suluhu atarekuye abo bantu babiri bazagaba igitero kuri ambasade ya Tanzania muri Kenya, ariko kandi ngo ibyo ntibihagije bazanambuka umupaka wa Musange muri Tanzania. Perezida wa Tanzania nawe yarahiye rirenga ko atazemera ko abantu babaye baruvumwe mu bihugu byabo baza guteza ubwega mu gihugu ategetse. Mu gusoza amabwire ko mu gihe buri minsi mike ngo perezida Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yakire mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa muri White House, Trump yavuze ko muri iki gihugu abahinzi b'abazungu bakomeje gukorerwa jenoside, ibintu bo bateye utwatsi bavuga ko atari ukuri yabobeshyeye. Gusa ariko nubwo Trump yavuze ibyo mu mujyi wa Botaville hatiraniye abahinzi benshi mu imurikagurisho ry'ubuhinzi, habo mu bagize itsinda rya African Farmers batemeranya n'ubuyobozi bwa Amerika bavuga ko bakorerwa jenoside cyangwa se bakamburwa ubutaka bwabo, aho byatumye Amerika ihagarika inkunga zose yaga Afurika y'Epfo. Minisitiri w'ubuhinzi muri Afurika y'Epfo John Steenhuisen ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko guhura kw'abategetsi bombi bizatanga umusaruro ndetse bigashyira umucyo ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Bamwe mu bahinzi b'abazungu bahanzwe amaso nyuma y'uko Amerika ihaye ubuhungiro abazungu 29 nyuma y'uko bavuze ko bahunze ivanguramoko n'urugomo no gufatirwa ubutaka, ariko hagaragaje ibimenyetso byerekana ko ibyo birego atari ukuri. Ubwo perezida Ramaphosa yitabiraga imurikagurisha ry'abahinzi ku nshuro ya mbere, yaguze ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse anaganira n'abahinzi ku kibazo cy'umwuka mubi uri hagati ya Trump na Afurika y'Epfo. Ati ntabwo tugomba kwiruka ngo duhinge ibibazo byacu, iyo wirutse uburi ikigwari, niko yavuze. Imibare ya leta igaragaza ko abazungu bihariye igice kinini cy'ubutaka muri Afurika y'Epfo, bihariye 80% by'ubutaka bw'igihugu buhingwaho, ndetse raporo yakozwe na 17 igihugu cyari kirimo abahinzi b'abazungu bajya ku 40,000. Igihugu gituwe na 7% by'abaturage b'abazungu, ariko niba hari igice kinini cy'ubutaka, kuko raporo yakozwe na 17 igaragaza ko abazungu bafite 72% by'ubutaka bwose bw'igihugu, mu gihe abirabura bafite 15%.